Ia, whaatala whaatu le anganga whaaloalo, atau le sā, baiane o tūtaulangi fia, malua ia Samoa, malor folau, malor tau tai le nei aso, ia whaatala whaatu foi le paia maulunga o Samoa, o lo mo metapo kalame le nea fiafi, i le malu whaatala lei, i whale atu nuu, ia ma Samoa i New Zealand nei, ia malor soifua le ataua. Malo foi le soifua manuia, malo foi le tauata i tiute ma Faiva lo filimba o lau fionga awa o tiute. E le moe le leima le file mu le lei awa e tele uta ma wha momori au mai avatu ia ma le to tele o le tātou watu nu o lo feta lo loa. O a mai lau fionga talu mai le tāwhelo inga mua mua. Wa iai nisi wa sota i atu ia mai se fo i wala tō mana o mia le fesoasoani le teimi le nei mai lau o fionga. Sa o lei sa bea talu ta talanoanga sa iei fo isi nei ainga fo i ale tatu atunu, le malu le atunu o wala au mai e teau sa iei nei lato o loa sa poloka. Ia nei fo i lato o loa mosfate te nga ia kok Samoa, e wha moni me Samoa sa le mamalama si ainga le awala e mai e tua. Ia sa o whamtalai nei e tauna e le pepa lea, malesi pepa awale le kiria mai tua i border agencies ia le malo a New Zealand, e le MPI, ia ma New Zealand Customs. Ia whapea foi ma le airline. Ia i foi mai sinai tamali i o lo au mai foi lato containers ia po frozen produce ia ma le fresh. Ia sa wala au mai foi fia moa se Seuamuli, ia o le alava e fai, ia o le Seuamuli lava masalo o le talu na felta po kalame sa vea wa to tele foi wala au mai, ia o to tele o fia moa Seuamuli, ia pa wala u famtalanga a mafaina Seuamuli atu le mapo kalama ma sa vea, ia le lei, ia as an awareness. Yes. Mo tato atunu. Ole tāua le mea lea sa la, lau fionga. Ele o avatua atoa i le teimi e tas. O lea awa i lava stepu i le stepu, ma lea fola i lea fola, ina ia whaingo fie o na miti ia i langona ma le whaalonga ale tunu. Easy to absorb and also easy to understand. Ia le process, le ala o mea, la le whaavita aulia lai, ona au mai ia le utai o e mai poloka i nei. Ia e telefui ana ai ainga. Ai le la tatala noa patulanga ino o meta o documentation. Le la whaangangana whapalangi fui le alu ta fatala noa. Ona o te no lai mai moa mai si o le malu na tunu i Australia, i nei New Zealand. Ia wai le o tato tua aio ki nia mai ia o loa ia o lato whanau. So just for their benefit also, we want to show them that it is a simplified version le atau. But o meio pepa. So for example, la fataita inga o le kok Samoa. No atu le ainga i whaleolo. No umana tu le pusa koko pe 2 kilo. Ia umana avatu o i le Samoa Airways cargo. Ia e foi le tato ofisa o le math, agriculture i malai ba lele. E foi le pepa issue la me ka o le phyto certificate. O le phyto certificate lea mo le malu le tunu o la e tau mwhai mai lato me wha moli me tau mea ai. Po le koko, po le keke sainga, po chips. E tā ua tele ona whaonga le pepa le o le phyto certificate. A le phyto. Yo mai mau ato le taimi o lo shipment. Se isi pela mai ale upu lea o le phyto, o le FYTO? Yeah, o le PH. YTO. So it stands for Phytosanitary Certificate. Ai le tau le ngangana as modern day language as phytocert. Yeah. So o le phyto la lea, o le wau sia foi le malo Samoa le tatu matanga luenga lea le Ministry of Agriculture and Fisheries. We foi le lato system generate lato le phyto certificate lea. Ia le description o le oloa. Ia foi le quantity o le oloa. Ia mawhai ona whai le customs broker agent le Samoa. Le customs entry. E mawhai ona export mai nei New Zealand po Australia po America.
O le phyto certificate la lea wei la le meta o le QR code. QR code la lea. Le wa endorse for le malo a New Zealand nei. E issue lo la le phyto certificate lea I faleolu. Po o itai le mosfate e pefa pe fa asu ia tonu. Ia meta o mea ai. Issue lo pepa na issue malo Master Airway Bill. Le pepa le a mai le mamafa o lau pusakoko. Ia ma le flight number, ma le Airway Bill. Taunu mai loi nei o loa. O le mata whaioila ale official ale Samoa Airways po le New Zealand lai I Samoa. Po le ainga foi le exporting a mai lato o pusakoko. E lafo mai nei lato ainga po se tasi foi o customs broker nei I New Zealand. E mawhai ona process lako pusakoko leo taunu mai. Ia, taunu mai loa. Mo mua titilo po iai le master bill. Iai mase it's like a performer invoice. Ia tau inga papi o le value. Ia ma le phyto certificate. Ese le tau o le phyto. O le phyto na te whaama malama atu I le official MPI nei. Po le MAFA New Zealand. Le wa uma o na guarantee po endorse aya inga tula fon whaamaliaina I le biosecurity mo New Zealand nei. Ona toi tilo la I le officer ale biosecurity nei New Zealand. Pe tutusa le pepa lea o mai. Ia ona whaila elesi dato risk assessment. Pe toi physically inspect. A whapela e physically inspect le pusakoko lea. Ai le tanga I fo I le pepa lea le phyto certificate. It's just a secondary border risk assessment. Right. Yeah, o le whalablave foi. E anu foi le tau o le mea. Le charge. Yes, there's always a charge. Yeah, ai foi taimi. E toi endorse lava le officer nei New Zealand le MPI. Ia tato phyto certificate issue mai Samoa. Ona whailola e mea ta o le customs import entry, po le simplified entry. Umalona whaile entry. Mo lole meta o le customs delivery order. Ia ma le BACC. O le BACC la le mawhai ona release mai tua lau pusakoko. Te malanga la malau pepa leo le BACC malau pusakoko. I o le official in New Zealand. Ma wha le ia o pepa. Ia ona release mai lei tua. Ai to tongi fui la le landing fee ma le cost I le Air New Zealand. Le handling fee. So el tele ala nai ngai o inga e tauna fine. But o lo ia customs broker system whaanga. E once lo e lodge o le customs clearance ma le MPI clearance. E oko meki lava alu sa meka o le trade single window a le New Zealand customs. E oko meki fuelanga mo e New Zealand le kilia lea. So e whaale mana o miena alu ma le consignee le ia pepa. But it's always good to have the paperwork just in case. So that's my simplified version. Explain nai le menga kua pusakoko, mai pe whaingofia pusakoko. Ia, ole tulanga fo le ma le process a le follow through le obanga le container? Yeah, very similar. E mana o mia foi pea le phyto certificate. A wha pea la e au mai lau container taro e frozen. E ila le mea ta o le frozen food declaration. E tau na issue mai foi tai pea le phyto. E issue mai Samoa. Ia e foi la ma le a wha pea le seafood e issue ma le health certificate. Ia e issue ma le packing declaration, manufacturer declaration. Mea umalava lea, ua umana malama le tatum tanga luenga le math I Samoa. Loe e lava pea lato training. So e ia foi taimi, ke sasi. E foi taimi e sasi le printing o se phyto certificate. Wa le phyto certificate e ili meta o le goods description. O le tariff classification. A se la le tariff pe se description. Ia e toe ta ngofi le biosecurity nei New Zealand. Toe tala no le importer. Toe oi Samoa e toe pa o le whinga pepa lea. On toe au mailo la ia toe process. O le whalablave la o le mena pe whape le lava documents. You go back into the beginning of the work queue. Rona wina. E alu le si toru aso, pe lima aso, depending. E wai mantua leo na oe ili container le tau nu me okilani. Oe ma le si lima afe mon tupu o importers te tele le au mai. Ia ma lo container le wafu. So
te le lava le ngai oinga e mana o mia. Ona communicate ia le ofisa Samoa, ia maoe as the exporter, ia lava foi lau malama as an exporter. O masalo ole mafuanga le waile tato export authority. Taua tele lava so ta inga lea ia malama foi male shipping line, ia malama to inga documentation e mana o mia. Innate, because it's acting as a government to government discussion. Absolutely. Wan mea na lea na o whai atu le tele o taimi. I le whainga tau lo whea ngai nei ma tātou manufacturers, a mausia tātou lau whai whātoanga ma le au ngaosi o loa. E umana whai a lātou whātoanga. Ona whio soi le lunga le wale, le mao mai I nei. E so e a lātou maketi. Ai o le mea lea lai ona o pespese atu pea, ua te tau o na whai I aise fuafuanga le malo, pea o na whaatula I mai la, le Export Authority lea Samoa. Whai le ngā luenga, government to government, I le sailinga o maketi, ai vave o na tutongi tangata nei, ma toi fo I a lato whaatoanga I Samoa. E le isa mea o le ao mai ei, ma toi e o solo, e sulu solo e saili I a maketi. Ai mai se o fai totoa I o wata tau o na whai le fai totoa le malo lava la toia. Lona winga lala o fionga sala. Timing is the essence awa a le leo na whai documentation ei o e alu le teimi, e o ifo le teimi ua whaatanga mai, wa le anga o loa. Sa o le leilo sa noanga, it's a time game. So mantua per ta fa so taluai. You work backwards. It's a lue backwards I le time le cut off o lau vessel. Afa pe la solo me le aso elu ese le va mai pia. You backtrack 7 days before. What tau no container le I le wafu. Yeah, 7 days foi. Koe backtrack. Wa leva na tau na tumu lau container taro. E mole ono se lau limas fulu na ele fit se lau tanga talo losu kilo. E o file los fulu futu. Ol fala blabe la facility lele yai. Ele o yei tato exporters o mawhai ona fa tumul container lea ile aso etasi. So if a fai talo lesi aso, ia a mai fa putu se tang talo se los fulu. Ia uma lesi aso, lesi tolu aso, fa aso. By the time wa tumul container, na wa makanga mamae mamango ia kako kalu. So it is a time thing that it kafuinga babenga lulu ia kako exporters ia male kako kanga luenga o lo ia mam o te lo mautu le leile le malama ale export authority. But what I do know is our exporters, our agriculture growers need for a la coaching awareness. They need a la coaching masalo ayo fai fai training yo fai training in the lato mal mai o le time le ta wona fatu malesi mea ya male manatu le lei e tasi ale to anga na to fa solo a to ala valea tasi ale fa fainga uma ato alona winga tato te le mafai na meet le demand ile to inga supply male to inga fainga manga yo lo yai la me le mfai yo na o na fa solo I tu malo o lo auto le si vaenga le si masina fa tu fo I lo fionga sala ile faingo talua afiti because fiti they've got the buying power o la to foi e ngalu lu fa tasi they work cooperatively ia mafai ona lato au mai uma lato talo ma wa loi lato o fe to ale aso le masina le masalo o tātou e alwa Samoa so lang manguia. And I'll say it blunt like that because I lau experience I tātou tangata. I le mga ole Samoa le manguia lai moa and so forth, which fair enough. But I believe the answer to this is if we forecast e lima su tasi o tātou I tu malo. Mali. Te na vote le tu malo e fia I lesi paki, doesn't matter. O le manguia lea, o le mang ia mau mai Samoa. Universal ile to no wanto. Yes. So afa pela ai ngole tai le la to 11 noa ia los fulu mai ia tangatalo mai to malo
ia sanganga fia ia los fulu to il masina tas ia mautino e tumu ia tangatalo ia onga selau limas fu ine los futu ia ona fa solo la ia lesi masina fepuali Ele tu malo. no ile either o le fon fa vai po tatal noa il fai pule po le matai o le nu something that em fai ona tatonga lui fa tas iluma in the front. E wane e ini me fa ala tua wai a sauro fa ala tua tatomia ia malepe. So what we need to do is e tauna ana mafai e mafai ona nga lui fa tasi ma le export authority e mafai ona faise na awala e tala noat fo e so il marketing nei New Zealand po Australia e tofu lava marketing ma le tunu ma aiainga ia all right ele foi nga ele marketing ai ele produce tato paperwork ele produce tato le o mafai ona o le limu le tam fai lo tenga lue ia mafai na mai nei New Zealand e once lo mafai na mo me pe lika le ale limu the tala to lo Samoa ato because I don't want to sit ngawa because okay no mangia uma Samoa so what we need is you work cooperatively but you mama lama fo I po ai lau fai fatoanga you see le ava pe o we mana mi so son ona o mai lo le export authority and I believe the export authority team or management is tau foi na lato tatal noi shipping lines i Samoa I lo waya personal view tatal noi fa pe o si fai fatoanga le fia avela na container te masina las awale mafai ona mai se rate makai ia ona prove lola ia le regularity ia ona matalon o le si fifia nga sili na o le exporter ia focus le fai fatoanga transport ia focus le fai fatoanga ia makalo malanga anga me makai ko awangi so nga mafo kene to be an exporter ai ole bridge langa o mai le export authority matata no le fai fatoanga malo ese le tau o telo le mele wa ai fa fonga foi le telo o por kalambe le telo to sanga o mavai o tala no atu ai level mata pulene le anga o se tasi le o fa fita au lo fea ngai ma Samoa o le fa ngai no le tato blue highway le o le vasa Pacifica a o fea o ia tato feutunga inga Faiva le ia ni va o le tunu o le nei o to sila ya tonga mafiti ma le fea I mai o va o Seuamuli mai si va fea le tato Pacific Forum Line a o ai nisi company te tele Faiva e mawhai ona ngā lulu e whatasi ma le malo Samoa e whai ni konkalate whapea ma ni malienga whapea. Yeah, unfortunately it's beyond my sphere. You know, I can't comment on that because I don't want to get too political or too technical. But what I know is that ole Matsons mole pifala o tamateleia, then you have Beetham Brothers, you have Swire Shipping, you have Pacific Direct Line, Trans Am. But unfortunately, at the end of the day, everyone needs to make money. Black and white, you more tupi. Ai le fa pela la matua fai ia kili le tamai farmer le. Le mela o mai lo nei New Zealand o le se margin. O le mafai ona na toi mo sanga tupena. Ta ua tele malo fa tai le fa fonga ale tunu o le fionga ya Sala Matua Seuamuli Kome Lauano. Ya o lo pule level na ia company wa fa ngoina o le Larseair Group Ltd. Patino lava ia lana tau mawhainga ina i mwhaina kilia mai ia tātou wha momoli o containers o loa mai Samoa i whafo ia tunu i whafo ia ai tā ua tele mo le sile fia le tunu e lea whaina pe ai tu ina i whoro lau telefoni i wha molmole lau whionga sala o lo o fia whafonga pia lea tunu ma fia maua awa o le neipolo kalame o le a wha au wau pia ma wha au wau pia sa ia o ina manino le lei ia le fina le mana malamo le tunu ia ma fa pena fo na fa malosia ile tatou Samoa Export Authority no winga ta ua tele le faio pepa documentation mai Samoa no winga la umon file documentation ona fax mai la ile pe email mai ina ia mau tau no mal tangata le o yel tangata o ya te ia pepa
sa o lei o tata na ale official le mosfate technical air cargo e se mai la to le notification ia ona taunu mai loi nei mo el ta o le arrival notice ia po le notice of arrival ia e loe foi e sa la ma le attachment o le documents la o le flight bag foi le sa mal ba lele e sa foi ma le physical documentation na e tofu la bal ba ma le flight bag that is sao loa pepa sao i New Zealand ai o le o aso foi ni o tatu fa ma me tau email so ale lei foi la le ainga le Samoa la for mai e tu i le email address i le Samoa Airways po le New Zealand sen sa mai lo nei copy ia o le si mea na sa masani matonga lue ma le Samoa Airways iai ia ni tangata mana mi so son ia ona sen mai la e tau ia no tango la ia fai le pre-clearance ali tonu mai nei ia na ro foi le lei ia but ona ta tangata fa be free uma me uma ia ai le tau ia e fai atu loa e le tau a matalona sui le vai ma le popula mai ato a fa pe ia ke pio ma e kalapelo ma o le vola fai sau la piki i ale lo a fai atu ala palangi ma inkia ma sainga i me fai e ona fai e totongi a me le ma fai ona le tongi a me sa vea e tele na o tala sa o a tau e ave tatu tangata ia na famela e se o ia i fema fia fatu you're free to go o tangata foi e o sa vea to yo mai lava to me fai to ia na ofisili la ia o la me wa tup ia fa mai o ko ki a fa lima se la me komi o ai fa well you know e foi la o ka o pia o ko se to fa penga but at the end of the day lo ke lo o le ni de la inga le pusa koko ia sell ia mo se la ko kupe because o le struggle i ka kanga kai nei e maka kia that's why I send mai pusa koko send mai pusa chips ia nga vai la ia lo lunga Facebook e fa ka kai sulo ka la koko maka sa o fa longo sa ia se tasio fa fenga sa fa mau popoina ia le container le kalesia au mai i New Zealand nei nei ma fai ona fa soa e ma mo e fo se la to ta mau ai nga al fa lave e le mena tu la mai e pe na a fia i le documentation ma le sao ia ma push back ai lo ma le avanoa a le wa alu le a to le vai aso lua vai aso tu le container se i sao no ni si o fa fita u ni tu la mai so I won't get too much in detail ona te mga disclose for ia di si fa fenga le but sa taunu mai lona container masina lo te ele yai uma ia pepa ona to fa fo ia tu le container Samoa ona te taunu mai la le si container talo nei ai sa taunu mai ela so fruiba o December ia ele I mafai ona kilia na ana nei le fatwa umana fail fumigation ia we release la wavatu ia ale fala from the 19th of December to the 30th le wa misi le Christmas day le na pata tangata ia ole si foi la me ole it's the paperwork also it's the agent if nga ma always lava ele merle to fumigate ona ele manu vona lo nematode always I mo so tashi lo le tangata lo mo ele menga pole popo fumigate atole ele cheap you're looking at more than 600 700 le me ko fanga ato ile fast nisi foi charges so pa so mai foi la si fai aule yo fa to look se te mi uluma out te malanga Samoa ona to fai staff to na inga e ma fai ona so swani yo fa foi ta vai export authority fa fonga mai CEO export authority mo so te mi lo official o fioma ona ma watu ho le ma se si fai aule se mama lama foi si fai au I pepa because ole langa I mama lama le wa ready uma me uma but naturally I mama lama foi I me tau landed costs ngai le mama lama foi esele le me tau le transitional facility
e se foi le me avele le container ele va pe melhor container e fumigate o le wafu le ai e ave ese me le wafu ia toe ese le me e fumigate ese foi le MPI di van a tole e foi le labor hire e tele ava ia but o le tupe so o me foi ia e mafai ona masalo o Iulai ia po before po maki le fa pe radiator to pack house fole a tele inu a tonu lava o mawhai ona mo nisi treatments e mawhai ona sasani i le malu le tunu. Ia, malo whaftai te le lava langa o le tau o le mataupu lea o te fia fasilingi ai. O le tape nana mai o le whaamomoli mai Samoa a Bisables container po a umalava o loia la au mai. Le a le tau o le tātou amana ia usitai i tūla fono mai a inga. O le au maia o tātou o loa o tātou sustai i au lape a New Zealand, Australia. Awa e mai mau atol taimi e tātou te leu sustai criterias before the shipment arrives here or leaves Samoa. It's el tau. I cannot emphasize enough the importance of having the right documentation. Also foi afa pea o le customs broker le Samoa le wa sendinga wa lodginga le export entry wa o Samoa fa nga le me ka le skuda o le system nga o le systems foi wa leva no mamala mai tuinga trade single window systems in New Zealand. So when they lodge the documents o le customs broker foi le Samoa ia foi le it's called due diligence. E toi si la tasi po ato mai ia pepa si exporter lea a fa peo ese meo sasi ia na toi fisili pe ba ai atu ese le mela so le declaration ese le quantity pe ese le tariff toi ave le MP le mafa Samoa toi vai po sa le description po sa le stats quantity or the weight ese le tau o meta te fata wa fa pe ai longa salo ala tua pasi no on New Zealand, it's black and white. You can never cut corners doing a meva pe. Yeah, it's great. And the downfall is when things like that happen. So I wasn't aware of the process of the container, but there could have been other ways. Yeah, there could have been ways it could reach out Samoa. Maybe they could have reissued a flight to there. I'm not too sure, but it's lessons that we need to learn from. Lessons that tele la vela o fiona salao no le taimi ai te talo ina ia real Christmas but le tosinga fo o lo mo la o fiona. Looking forward to catching up with you again on the same issues in the process of the Samoa Export Authority. I maise lava na yo tatu tangata individuals and families for yo lo au mai ama ia lato marmla mai ele ngata la exporters mo au ngosi o lo mo au Faiva to anga ai fa pena fo yo tatu tangata ma ai ngo lo tau mo fai lava I lato a fai te manatu e a fo I fa ilo la numero wal mele la e bombarded lo telefoni afa pe mafai ona tu ela o email address lea o le info at larseair.org LARSEAIR.org. Okay, my brother, whafteitele lau fionga sala o le ata wheloa I pea manuia ngā luenga o tutoio le nei fiafi ai wha soifua ia. Ia, soifua ia, savea, ia, whaftai. Ia, whaftai. Ia le nasa mō ta walunga tuaile talanoanga ma lea fo I te mali I onga le ta ua tele o lona to mai maanga wa fo ia mese mata upu nei. O le au maia ma le awatu au mai o tātou whaamomoli o uta whapea fo I containers ia maso o se mea lava po ele le fetalo loa I le tunu